Fermin Lopez umukinnyi w'imyaka 22 amaze igihe avuga ku isoko ryo muri iyi mpeshyi, nyamara amakuru agezweho aturuka muri Espagne yemeza ko ikipe ya FC Barcelona bagaragaje ko yakemera kumurekura gusa mu gihe haba habaye ibi bintu bibiri bikurikira. Chelsea da Blues iramutse itanze byibura miliyoni 70 z'amayero ndetse na Lopez ubwe akemera kurekeza kuri Stamford Bridge. Ibi bisobanuye ko nubwo nyine amakipe mu Bwongereza arimo Chelsea da Blues amushaka cyane, icyemezo cya nyuma kiri mu maboko y'ubuyobozi bwa FC Barcelona ndetse n'umukinnyi ubwe. FC Barcelona ikomeza kugira ibibazo by'ubukungu bikomeye kuva mu myaka 3 ishize. Imibare iheruka ikaba igaragaza ko ikipe ifite amadeni arenga biliyoni 1 ndetse na miliyoni 200 z'amayero. Nubwo abayobozi bavuga ko nyine bifuza kutagurisha abakinnyi babo bakiri bato, miliyoni 70 z'amayero zatangwa n'ikipe ya Chelsea da Blues gashobora kuba zabatera gufungura imiryango y'ibiganiro. Amateka yerekana ko ikipe ya FC Barcelona yakunze kugurisha abakinnyi bayo bakiri bato cyane bafite agaciro kari hejuru cyane mu rwego rwo kugabanya amadeni bafite. Urugero ni Antonio Griezmann yagurishijwe mu kipe ya Atletico de Madrid. Mu mwaka w'imikino ushize 2024-2025 Fermin Lopez yakinnye imikino 41 mu marushanwa yose, atanga umusaruro udasanzwe kuko nyine atsinze ibitego 8, atanga imipira 10 yavuyemo ibitego ndetse nyine yakinnye ku myanya igiye itandukanye, akakina nk'umukinnyi wo hagati, umukinnyi ukina wataka aca ku mpande ndetse rimwe na rimwe agakina nka false nine. Uyu musaruro wamuhinduye umukino udasanzwe ku mutoza Hansi Flick ndetse we nyine ukomeje kwemeza ko adashaka kumutakaza muri iyi mpeshyi. Chelsea da Blues irashaka kongera imbaraga hagati mu kibuga nyuma y'imyaka 2 igaragara nk'ihindagurika cyane hagati mu kibuga. Mu mwaka wa 2023-2024 Chelsea da Blues yakoresheje arenga miliyoni 400 z'amapawundi mu kugura abakinnyi, ariko nyine ntibigeze batanga umusaruro ugaragara. Kugura Fermin Lopez ku giciro cya miliyoni 70 z'amayero kuri Chelsea da Blues ngo byashyizwe mu rwego rwo gushaka umukinnyi ushobora kuza akabura urufunguzo rw'ibibazo byose bibabuza kwitwara neza. Igiciro cyashyiriweho Fermin Lopez cyashingiye ku isesengura ry'isoko muri English Premier League. Amakuru aturuka mu kinyamakuru Mundo Deportivo avuga ko ikipe ya FC Barcelona ngo yamushyiriyeho iki giciro ikurikije ibiciro bigiye bitandukanye, nk'icya Luis Diaz wagiye mu ikipe ya Bayern Munich imukuye mu ikipe ya Liverpool de Cops kuri miliyoni 70 z'amayero, Bryan Mbeumo wagiye mu ikipe ya Manchester United bamuguze miliyoni 75 z'amayero ndetse na Matheus Cunha waguzwe miliyoni 74 z'amayero. Mu buryo bw'igereranya Fermin Lopez afite imyaka 22 gusa kandi aracyari umukinnyi muto ushobora kuzifashishwa n'ikipe ya Chelsea da Blues igihe kirekire. Rero ngo Barcelona ikabona igiciro cyose kiri munsi ya miliyoni 70 z'amayero ngo itamurekura. Iminsi isigaye kugira ngo isoko rifunge ishobora guhindura icyemezo gikomeye ku hazaza ha Fermin Lopez, niba azakomeza kuba umukinnyi uzubakirwaho imishinga ya Hansi Flick cyangwa se niba azinjira mu ikipe ya Chelsea da Blues muri iyi mpeshyi. Tottenham Hotspur irashaka umukinnyi ukina nka nimero 10 mbere y'uko isoko ry'igura n'igurisha rifunga. Nyuma yo kubura Morgan Gibbs White ukina ikipe ya Nottingham Forest ndetse na Berchese wagiye mu ikipe ya Arsenal, amakuru nakuye mu kinyamakuru Sky Sports yemeje ko Tottenham Hotspur ngo yamaze kugaragaza ubushake bwo kugura Xavi Simons, umukinnyi wa Leipzig, nubwo nyine ngari ku rutonde rw'abakinnyi ya Chelsea da Blues ishaka kwibikaho. Xavi Simons w'imyaka 22 yigaragaje cyane muri Bundesliga mu mwaka wa 2024-2025 akina ikipe ya Leipzig, aho nyine akina imikino 34, atsinda ibitego 10, atanga imipira 13 yavuyemo ibitego. Uyu musaruro wamugize umwe mu bakinnyi bafite ubushobozi bwo guhanga amahirwe menshi cyane yatanga ibitego mu kibuga hagati. Chelsea da Blues ngifata nk'umusimbura mwiza cyane cyangwa se wakongera imbaraga mu kibuga hagati mu ikipe yabo imaze imyaka 2 yigurira abana bakiri bato cyane. Tottenham Hotspur nayo ngifata nk'umukinnyi ushobora gusimbuza byihuse Berchese cyangwa se Gibbs White. Uretse Xavi Simons, Tottenham Hotspur ngiri kwitegeza abandi bakinnyi barimo Lucas Paqueta ukina ikipe ya West Ham United, Morgan Noja ukina ikipe ya Aston Villa, Nico Pazza watijwe n'ikipe ya Real Madrid mu ikipe ya Como. Gusa ngo Xavi Simons niwe ukomeje kwa kwisonga. Uretse hagati mu kibuga Tottenham Hotspur ngashaka kumwata kukina cha kumpande, bifuje cyane Savinho y'ikipe ya Manchester City, ariko nyine Manchester City ngirashaka kubanza kurangiza deal yo kubona Rodrigo Goes w'ikipe ya Real Madrid mbere yo kurekura Savinho. Thomas Frank ikipe ya Tottenham Hotspur akunda gukoresha back 3, rero ngo Tottenham Hotspur iracyashaka myugariro w'iburyo cyangwa se ushobora gukina ibumoso. Bagerageje Pierre Hinchapi ukina ikipe ya Bayern Leverkusen, ariko nyine ari ku rutonde rw'abakinnyi Arsenal yegereje kwibikaho. Umunyamakuru ya Gizza Bunchu yatangaje ko ikipe ya Galatasaray iri mu nzira yo guca inyuma Manchester United muri gahunda yo kugura Sean Lammens, umuzamu ukiri muto cyane ukinira ikipe ya Royal Antwerp. Amakuru agezweho aravuga ko nyine intumwa za Galatasaray ngo zamaze kugera mu Bubiligi kugira ngo baganire n'ubuyobozi bw'ikipe yo muri Jupiter Pro League. Manchester United imaze igihe ikurikiranira hafi Lammens, uyu muzamu w'imyaka 22 yanyuze mu kademi ka Club Brugge mbere yo kwerekeza muri Antwerp mu mwaka wa 2023. Manchester United yari yamushyize ku rutonde rw'aba backup goalkeepers yifuza. Bidashidikanywaho ikipe ya Manchester United yari yamaze gutanga bid yayo ya mbere kuri uyu muzamu, ariko nyine amakuru agashimangira ko batanze hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 5 z'amayero gusa. Galatasaray ikipe yo muri Turukiya iyi ngingo yahise ijya mu biganiro byihuse. Nk'uko umunyamakuru Saboncha bivuze, Galatasaray ngo yamaze kohereza intumwa mu Bubiligi, bid yabo ikaba iri hejuru cyane y'ikipe ya Manchester United kuko ngo banegeje miliyoni 3 z'amayero, nanone bakaba bifuza kumwibikaho mbere y'uko isoko rifunga kugira ngo azabashe kubafasha muri uyu mwaka. Galatasaray isa nkaho iri imbere muri iyi saga kuko nyine amaze gushyira ku meza bid iruta cyane iyo Manchester United yatanze, ndetse n'intumwa zabo zikaba zamaze kugera mu Bubiligi mu biganiro na Royal Antwerp. Nihatagira igihinduka amasaha ari imbere, Lammens ashobora kurikiza muri Turukiya mu ikipe ya Galatasaray, aho nyine afite amahirwe menshi cyane yo gukina mu mikino myinshi cyane muri Super League ndetse n'iyo muri UEFA Champions League. Ikipe ya Manchester United iherutse gusubira inyuma muri gahunda yo gusinyisha Carlos Baleba, umukinnyi hagati mu kibuga cy'ikipe ya Brighton and Hove Albion.
Hari amakuru atangajwe avuga ko ikipe ya Brighton and Hove Albion itari yaroroheye ikipe ya Manchester United muri iyi gahunda kuko nyine ngo yari yasabye miliyoni zigera ku 115 z'amapawundi. Aya mafaranga uramutse yashyize mu manyarwanda ashobora kugera kuri miliyari zigera ku 185 amapawundi Chelsea da Blues yishyuye mu mpeshyi y'umwaka wa 2023 kugira ngo ibashe kwibikaho Moise Caicedo. Icyo cyifuzo cyabo cyase gituma Manchester United ikuramo akayo karenge nubwo nyine umutoza Ruben Amorim ngo yifuzaga kongera imbaraga mu kibuga hagati kugira ngo asimbuze cyangwa se abone umukinnyi uzajya ufasha Casemiro n'abandi bakinnyi bakina hagati mu kibuga mu kipe ya Manchester United. Mu buryo bwo gukora ubucuruzi, Brighton yagaragaje ko itifuza gutakaza Bariba muri iyi mpeshyi kuko nyine ngo ari umukinnyi ukiri muto kandi ufite agaciro kari hejuru ku isoko. Nubwo atakinnye imikino myinshi cyane muri English Premier League y'umwaka wa 2024-2025, abasesenguzi bo mu Bwongereza bamusesengura nk'umukinnyi ushobora kuzahinduka Caicedo mushya mu myaka iri imbere. United yasanze kwishyura amafaranga arenga miliyoni 100 z'amapawundi ku mukinnyi utaragaragaza ubushobozi buhagije ari ikinyuranye n'amahame mashya yihaye yo gukoresha neza umutungo, by'umwihariko nyuma yo gutakaza asaga miliyoni 30 z'amapawundi kuri Mason Mount utarese utanga umusaruro. Mu mwaka ushize Manchester United yaguye mu gihombo cya miliyoni 30 z'amapawundi mu mwaka w'imari w'2024 bitewe n'izamuka ry'imishahara ry'abakinnyi bayo ryageze ku kigero cya 19% ndetse n'amafaranga yakoreshejwe bagura abakinnyi nka Rasmus Hojlund abo bamutanzeho miliyoni 72 z'amapawundi ndetse na Andre Onana batanzeho miliyoni zirenga 45 z'amapawundi. Rero ngo gushora andi mafaranga arenga miliyoni 100 mu mukinnyi nka Bariba ngo bishobora kongera gutera Manchester United kuba mu gihombo. Brighton imaze kumenyekana nk'ikipe idasanzwe mu buryo icuruza abakinnyi bayo, uhereye kuri Marc Cucurella waguzwe miliyoni 32 z'amapawundi n'ikipe ya Chelsea da Blues, Ben White waguzwe n'ikipe ya Arsenal miliyoni 50 z'amapawundi kugeza kuri Moise Caicedo waguzwe miliyoni 115 z'amapawundi n'ikipe ya Chelsea da Blues. Iyi kipe ikomeje kugaragaza ko ari ikipe itapfa gutakaza umukinnyi wayo gutyo ku giciro cyo hasi cyane. Carlos Bariba ahabwa agaciro kari hagati ya miliyoni 30 na 35 z'amapawundi mu mboni z'abasesenguzi, nubwo ikipe ya Brighton yo yamushyiriyeho igiciro cy'umurengera kugira ngo nyine yirinde kumutakaza vuba. Nyuma yo ku Manchester United ndetse Bariba, Manchester United yatangiye kureba abandi bakinnyi bashobora kuziba icyuho cye. Muri bo harimo Adama Walton ukina ikipe ya Crystal Palace ufite imyaka 20 gusa ariko nyine akaba amaze gukina imikino irenga 25 muri English Premier League ndetse agaciro ke kakaba kari gukabakaba hafi miliyoni 40 z'amapawundi. Hari kandi na Morton Jurman ukina ikipe ya Sporting Club de Portugal yo muri Portugal usanzwe ari kapiteni wungirije w'iyi kipe kandi nyine akaba akina nk'umukinnyi yugarira mu kibuga hagati abazwi nka defensive midfielder. Sporting Club de Portugal imushakamo hagati ya miliyoni 35 na miliyoni 45 z'amapawundi, igiciro gito cyane ugereranyije n'icyo Brighton yifuza kuri Bariba. Mu myaka 10 ishize Manchester United imaze gukoresha hafi biliyoni 1 na miliyoni 300 z'amapawundi, ariko nyine nta gikombe cya English Premier League iratwara kuva mu mwaka wa 2013, ingingo ishimangira ko gushora amafaranga menshi cyane atari byo bikemura ikibazo, ahubwo nyine ngo hakenewe izindi mpinduka. Umukinnyi wo hagati mu kibuga cy'ikipe Manchester United Kobe Boateng Maino aravuga ko nyine ashobora gusohoka mu kipe ya Manchester United mbere yo kwisoko ry'igura n'igurisha rifunga kuwa mbere. Amakuru aturutse mu nshuti ze ndetse n'abakinnyi bakinana yemeje ko uyu musore w'imyaka 19 yaganirije abo bakina n'icyemezo cyo gusohoka mu kipe ya Manchester United. Ni inkurije mu gihe ubuyobozi bwa Manchester United ubona ko bwari bumaze igihe kinini cyane butekereza kumugurisha ndetse ngo ukaba bwari bwaratangiye kubitekereza kuva muri Mutarama y'uyu mwaka. Nubwo Kobe Boateng Maino atigeze ashyirwa mu itsinda ry'abakinnyi bane ryiswe Boom Squad barimo Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Anthony ndetse na Taylor Malacia bahawe akato mpaka gukora imyitozo kwabo nyuma yo kugaruka kuri Carrington. Wena rutayizamu Rasmus Hojlund bose ngo bamaze igihe bagaragara ko bashobora kugurishwa igihe nyine habona watanga amafaranga babifuzamo. Ibi bivuze ko ikipe ifite ubushobozi bwo gukora Kobe Boateng Maino ariko nyine ikaba initeguye kurangiza idiri mu minsi mike isigaye kugira ngo isoko rifunge yamwibikaho. Kuva yazamuka mu ikipe nkuru ya Manchester United mu mwaka wa 2022-2023, Kobe Boateng Maino amaze gukina Manchester United imikino 39 muri rusange, atsinda ibitego 4, atanga imipira 6 yavuyemo ibitego. Muri English Premier League umwaka wa 2024-2025 yakinnye imikino 27, muri yo imikino 20 ayitangira abanje mu kibuga. Gusa nyine amakuru ko ashobora kugurishwa ateye impungenge abafana benshi ba Manchester United bamubona nk'umukinnyi washoboraga kuzifashwa igihe kirekire mu kibuga hagati mu ikipe ya Manchester United. Manchester United imaze igihe ikoresha politiki yo kugabanya umubare w'abakinnyi bayo ndetse no gushaka amafaranga yo kugura abandi. Muri iyi mpeshyi ikipe yagurishije ndetse itiza abakinnyi bagera ku 8 yinjiza arenga miliyoni 120 z'amapawundi. Kuba Kobe Boateng Maino ari umwe mu bakinnyi bafite agaciro kari hejuru cyane ngo bishobora gutuma agurishwa mu rwego rwo kumubona amapawundi ari hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 70. Amakipe mu Bwongereza nk'ikipe ya Tottenham Hotspur ndetse no hanze y'Ubwongereza nk'ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Real Madrid aravuga mu makipe ari gukurikirana hafi Kobe Boateng Maino. Ikipe ya Bayern Munich iri gushaka umusimbura wa Joshua Kimmich ushobora kugenda mu mpeshyi itaha. Nubwo nta kipe iratanga igitekerezo gifatika kuri iyi ngingo, abasesenguzi baravuga ko igiciro cya Kobe Boateng Maino kiri hejuru ngo gishobora kuba imbogamizi ku makipe menshi. Kobe Boateng Maino nubwo akiri muto amaze guhamagarwa mu ikipe y'ingimbi y'Abongereza inshuro nyinshi, aho nyine amaze gukina imikino 11 agatsinda igitego kimwe. Abatoza b'iyi kipe ngo bemeza ko nyine afite ubushobozi bwo kuba umwe mu bakinnyi bazavamo abakinnyi dasimburwa mu ikipe nkuru ya Three Lions, ikipe y'igihugu y'Abongereza. Nubwo ibinyamakuru byinshi cyane biri kuvuga ko Kobe Boateng Maino ashobora kugenda, ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester United bwo buvuga ko bwishimira uburyo akina kandi nyine bukaba butaramushyize ku rutonde rw'abakinnyi bagomba gusohoka mu ikipe ya Manchester United. Gusa nk'uko byagenze no ku bandi bakinnyi, ikipe nka Manchester United igihe icyo ari cyo cyose waba uyihaye amafaranga ishaka nta mukinnyi idashobora kugurisha. Ibi bivuze ko nyine amahirwe ya Kobe Boateng Maino kuba kuri Old Trafford ari menshi ngo bishoboka ko habaho impinduka mu minsi mike isigaye kugira ngo isoko rifunge. Kobe Boateng Maino ari hagati y'amahitamo abiri akomeye.
gukomeza urugendo rwo kubaka izina rye muri Manchester United cyangwa se gushaka ahandi yabona umwanya uhagije wo gukina ndetse n'amafaranga atubutse. Kuri Manchester United ikibazo no guhuza inyungu zabo z'igihe gito mu mafaranga ndetse no kubaka ikipe izamara igihe kirekire. Ahazaza h'uyu musore imyaka 19 haracyari mu rujijo, gusa iminsi isigaye ngo isoko rifunge nishobora kuzerekana icyemezo cy'amateka mu buzima bwe bw'umupira w'amaguru. Rutahizamu mpuzamahanga wa Swede Alexander Isak imyaka 25 yongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ye mu gihe nyine kwitegura imikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 nubwo akomeje kugaragara mu makimbirane akomeye hamwe n'ikipe ya Newcastle United. Alexander Isak ntabwo yigeze akina umukino n'umwe muri uyu mwaka w'imikino w'2025-2026 ndetse yagiye anasiba mu mikino bakinye bitegura shampiyona, bituma nyine guhamagarwa mu ikipe y'igihugu inkuru yatunguye benshi. Newcastle United imaze gukina imikino 2 ya English Premier League uyu mwaka. Umukino wa mbere bakinye n'ikipe ya Aston Villa warangiye ari ubusa ku busa, uwa kabiri batsindwa n'ikipe ya Liverpool The Cops ibitego 3-2 ku kibuga cyabo cya St James Park. Mu mikino yose uko ari 2 Isak ntiyigeze agaragara ku rutonde rw'abakinnyi bari kwifashishwa. Ibi byose byakomezaga gushimangira ko umwuka utari mwiza hagati ya Isak n'ubuyobozi bw'ikipe ya Newcastle United, arenzeho no kujya gukora imyitozo wenyine ku bibuga by'imyitozo bya Real Sociedad muri Espagne aho yakiniraga mbere yo kwerekeza mu Bwongereza. Umwana hagati ya Isak ndetse n'ikipe ya Newcastle United igeze arindimuka, aho nyine amakuru aturuka mu binyamakuru byo mu Bwongereza agaragaza ko rutahizamu ashaka gusohoka muri iyi kipe mu gihe ikipe ya Newcastle United yo gashaka ko yubahiriza amasezerano basinyanye azamugeza mu mwaka wa 2028. Ku ruhande rwa Alexander Isak ngarumva igihe cye kigeze cyo gukina ku rwego rwo hejuru kurusha urwo Newcastle United igezeho, by'umwihariko muri UEFA Champions League. Nyuma yo nyine umwaka ushize Newcastle United yabuze amahirwe yo kuzitabira irushanwa nyuma yo kurangiza ku mwanya wa 7 muri shampiyona y'umwaka wa 2024-2025. Nubwo Alexander Isak nta mukino n'umwe arakina muri uyu mwaka, umutoza w'ikipe y'igihugu ya Swede John Daly Thomson yamusize ku rutonde rw'abakinnyi bazakinira Slovenia ku itariki ya 5 Nzeri ndetse na Kosovo ku itariki ya 8 Nzeri uyu mwaka. Uyu mutoza Thomson yavuze ko Alexander Isak ari umukinnyi w'ingenzi ufite amateka adasanzwe mu ikipe y'igihugu kandi nyine gushobora guhindura byinshi cyane mu ikipe y'igihugu niyo ataba ari mu bihe byiza mu ikipe akinira. Abafana b'ikipe y'igihugu ya Swede ndetse n'abanyaswede bose ntabwo babona ibintu kimwe, kuko nyine arabona ko kutagira match fitness ngo bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Alexander Isak ndetse n'ikipe y'igihugu ya Swede. Mu mwaka wa 2017 Alexander Isak amaze gukina ikipe ya Swede imikino 52 ayitsindira ibitego 16. Mu mwaka w'imikino 2023-2024 yitwaye neza cyane muri Newcastle United kuko nyine atsinze ibitego 21 muri English Premier League. Ibyo byahise bimugira umukinnyi wa kabiri watsinze ibitego byinshi muri shampiyona inyuma Erling Braut Haaland. Kuba atarigeze akina umukino n'umwe muri uyu mwaka ngo bishobora gutera impungenge z'uko nyine ashobora kuzitwara mu mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi. Kuba rutahizamu wa mbere mu ikipe ya Newcastle United adashaka gukina ngo bishobora gutuma nyine arushaho gusubira inyuma kuko nyine mu mikino 2 bamaze gukina amaze gutsindwa ibitego 3 aho nyine bo batsinze ibitego 2 gusa. Benshi mu basesenguzi bavuga ko igihe nyine ikibazo cya Alexander Isak kitaba gikemuwe vuba ngo gishobora kuba intandaro yo kubuza Newcastle United kuzagera ku ntego zayo zo kurwanira kuza mu myanya ya mbere muri English Premier League. Ku isoko ry'abakinnyi amakipe nka Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Real Madrid bari gukinira hafi cyane ku bintu biri kugenda. Ku isoko Alexander Isak ahabwa agaciro kari hagati ya $75 na $90 z'amapaundi, bivuze ko nyine Newcastle United ishobora kumurekura ko gusa abonye amafaranga arenga $33 z'amapaundi bamutanze bamukora mu ikipe ya Real Sociedad mu mwaka wa 2022.